Usulot ako, binaanta. Sanong sabon, sanong hari Sabat kumadati din sanan. May ito kapatilang buso iti kasisan dati sumbayang, may adat sambayak pagulo. Kinurahingan asundo isong kerajaan sorga, kung sikaw dat kaswabon iti, patilang bus kaguhead iswang dat kasisan dat sumbayang kaswabon, maya da ito sa limbahan boros dusun. Nagi mentakot panambarasan di ay mulayan dahay karait diti panatalayanan kaswabon na bayan. Kung sikaw to tarimo dahay miyampay ginawad pingukab, miyampay kasiribon ginawo, imumbal dat mundar, sumimban miyantak di karoyan. Tinasamayang dahay isong rantuhan Yesus. Amen. Puji Tuhan, nakano tako dot kapag yampay kagud kaswabon iti, di tenu minagyampay takod iswanggot ay kaisisan bacaan penatalayanan maya dot jabatan SDA Mission Sabah. Putan na kagud datid iswang dot boros sa dusun dot kaswabon na bayna iso ilat ay igitan dati maya dilat bahan bacaan nila nga ay kumbalan pun da datid mangimbulay maya da boros sa dusun. Insan po asanong kaswabon asanong karisabat kumadatid insanan. Mimpay da sikap kaswabon na po baynohom tuluh na po dat ay imbulayan dati nga kapuahangon do sorga. Imbulayan na po dati ti kamoyan dat panatalayanan nga miyagalidit inapohit kaingguason kapyo nga iti nakamundat kapuahangon, kadarmawanan, kapuahangon. Iswanggat Amsal 3 ayat kasiyam hopod. Sanangin ukaban iti kitabot kumaus sa pangiliki. Amsal ayat kataluhom buk katalu ayat kasiyam. Pabantugo na kinarahingan miyampay da kahaharano nagi it no kagulo mantado insanan it atarimono. Gisamba ina panday tangkob no nga manunda suangad miyampay gisambot mabay-labay. Nagiit pamagaan anggur nga kalabay iwaig di anggur. Tok. Inapohit ay kita dati dihilo nga nunuhot pagangatan no kumadati papabantu ga kinarahingan. Naray tanda iyati na pati nga ikamoyan ay karuhang iswang dat buruon teko pekerjaan pelayanan miyampay da kinarahingan. Kamuan na padilo nga adi panginginsok padi mabay-labay tangkob teko it sitok ko waig. Sakira waig lah. Nga kagalagal didit popoylo dat tokokan tati papabantu ga kinarahingan. Dako pagulo.
nunugiala komondo hasil pertama. Ino pa digulu pa nga ay orang YouTube ka. Tampinay ki oke oke o. Okay. Asaraw ko di ang kokoro ako pala. Harot iso persembahan dot poin surat hirid sampul persembahan. Ina pa itulis sa hiring nga ngardi. Gumay persembahan dat aratian di gulu po gi. Miagal ko penyangkalan diri, iti persembahan penyangkalan diri. Timpo bay na haran na di manhak persembahan penyangkalan diri ka nga magyuho-tuho tagi di hadit bandahari diakon diti persembahan penyangkalan diri ka. Haradi tuhat tetid digi. Ina pait naretan hiti nga hasil pertama. Iso na poho kapagalan dati nga borosan dot mananam-tanam toko. Ina pon dahit pendapatan to kapagulu nga patakon ngay no pod kumad kinarahingan. Pamagampi ka manok. Ina pait manok pa dinagang no gulu ay sa nanumanoon mo. Dua na ho padaring kita gatanggit manok. Dua na ho padaring kita pinatahak no kinarahingan. Yadi kan talo komanda hasil pertama hilo nga ay alambat-lambat matid ajara ngi kapiad mia galid dihot mantoko pendalano ay buah bungaran ya kono gidid apangkal di karangan bungaran sekira kinu pakaraja toko nga agati di karangan gi gaji pertama takon ngay pakumakin rohingan harat yadi ka yadit iho nga ako ni ka yadi hot pinindalan ko hay itu ako nakailo no gidari bay no. Wah, jadi katali bodi nga umbalan kasarin paindalan ki. Sekira ay pagalan datid uli karena naretan nam ya berasan pala piratulan ako kumarajam gajian lagi kobasan po nga talutulan kon ka talutulan ka misik sigid tepat persembahan usaha tangan nga miagali dit alam ba tamo tilad mula na bay no gi iriya dit sampul nga numan ring kasa gari ay so na di ngay bobos ni per 10-an lah katalib gi. Iswang dat ayat kumadua Amsal pada miso ayat kapiro 2 na pada 4 harahi papasasada kahaharan nga okon nagid kiharo harahit gina dat menghemat iti na po menghemat iti nga akon ko okolit imiagali dit mengikit harahit gina mengikit nga asaru nagid akurangan isay na pamanahak kabarakat nga onuanin dad mabay-labay isay na pamanahak kat tinumon nga isiya sandiri onuan dat inumon
Komo padi nga ino padi hipanatalayan anda hilo nga obintahak haraduo na di hot ayat numan imbulaya miagalidit maminsuhu magangat kasar ino padatid komo yan itit opuahang. Om ino pa inaretanda hilo nga iti na po kapuahangan iti nga mantada suruga. Om iati na pati nga magakun to ko dot hingga hot kawarga negaraan dati ka. Surga. Mantad to ka suruga di apuahang korikot to ko hiti pamagunan nga tamaha no di. Tamaha no di korikot to pamagunan komun pudadi nga sekira na pod arait ko tadon ino pa kapuahangan no di nga mantada suruga. Katapik no di hiti dati nga nasimbanan di hit kapuahangan dohiri. Om halip ya megalidi iati no pati nga haran no po sebagai tulun bagi haran no po hit kalau mo dati do hilo maya dot kaubasanan to ko korohian dati nga mumbali kasarid hararalan na kinorohingan mongoy dot iati na pada ikotorimo ti komondot katarimo na katungkos iti kapuahangan da suruga nga harada haralan dot katilambusit kaboboyuhan na miagalidi. Om wakon na pod ay maminsuhu tay ko magoit dati dot katilambus dala komondo kapuahangan da suruga ina pairalan na numan patumboyo kumadati nga kinarahingan minamonsay dot isiyo na po nga share dati. Komo na padi nga goduduo tako nga mampay iswang dot ay papaindalan iti pelayanan. O kon na di ko ihati no nga kinarahingan nga mampay ka daw. Moy do na pandahit kapuahangan dat mantad da suruga di nga katilambus dadati da timpubay no. Jadi iso na padi ralan nga iati na po kinarahingan nga miampay tokod iswang dat panatalayanan da posyon. Om ina pa itamodon ko piya dahiti nga mamagampot dadit ay moy panalamat ti tulun-tulun dat nakaduso. Sakira piyadat kinarahingan papampay dati mila no pa isyo. Nga nakuro matu papampay dati. Popohup dati iswang dat pelayanan dahilo. Milo na po siyo ay sa piya panghupan man dati nga ay laan di siya iti na patulun ato ko kapurimandat otood sa kiranod ay sa bahagyan dati dahiri. Otopati mati kapiyagi ay sa na pot pabasanan to kanupot nga ay sa na po kaitan no montok dati to kayo may uhog. Ay sa na pot ay dia dot kinampayan dahiri nga kayo rumikot. Miagala kawin. Ako na po jamputan, kayo mo nga haro na panda dia aya haro tugas ko hoy ka. Hari Sabat topot iso na paralan dat moy kongay to kasambayang nga haro tugas. Moy awal to korikot hirigireja haro tugas dati. Nga haro nagimahit koy lad haro tugas daw nga moy sambayang ki mangilag. O konda ka iyo dihit korohian na kinorohingan.
ina pa it ralan da tindalanan da panatalanan da hilo nga sayra no pod iati no po nga painsuang kahiri pantalanan idi iati no pondom mantad ko iati ngai jadi hirih toko dando oto od toko tu haro kata adan dati do hirih narita ni dati di kani habiri dat haro hit kepuasan da ginawon mo haro na pondohot ay baptisan da hiri gereja nga oto od toko tu kapuriman tokod pinagiuhupan dati it baptisan gisambot gisam nakano baptisan puji Tuhan om iri na dandahit momonsay dati dahara dandat ti kapurimanandat kapuahangon kinarahingan lagi nga papatahak kumatulun nunuhit ralandat bobos sa osanong da papaintalang iti ginawo dat papuahang osanong da manahak om momonsay nagid ina pay tulun idi nga kanud manguhup patulun da mosikin om nagi papaymagon dat ayit palayanan da kinarahingan mantadidi ina padihit ayit iman-imanan da sampo magunan ali piad mamagayat dati dat ayit haro nagi kaimbayatan dahiri nga ina pohit ayit titahak nga ida kinarahingan i kamilaan dati talenta om nagi kuasa pangaruh